Tusan bawan nak ni kerjakan Donasyo ya kasila lepas je kila kepada bawan nak kerjakan kulai sibun tolong jai let dah masuk sila kita yang kisam kita pi kumlawan represent nampak ai kita pun kelet no tak kata ni kita nangni andai kerjanya ki kerjanya kampat kot yang up ada beliau tak kerjing to ya kata kan notification tekasong agar ke sarkar lada kapwa bagane ke program ke juga ke agitation jika kot no kita ban penstat ban penpoi hangi akan notification data haru kata kapor kebana kalian ke juga ke parti in sekalof in selithai sih dah kecingcau